Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Hatu pikwa baki janjong pikin kuit ha penat kam da ka Oswell Soup hilaban yo na barok kidukan ka IZ Group of Institution Bangalore kadai ke college babhatam nagabanta ka jingkuli nursing but paramedical course hospital training hinyo scholarship but 6% ka kam haki hospital bahedo India but shabari na banta ka jingkuli ka jingseo ka paret but hila ban legu ban kuli da ka education loan hila ruban chukola ho number khandai nyo saw san riu pranot lani khandai pran riu license arn riwe khandai pra. Ka Breakthrough De-Addiction and Rehabilitation Center KJP Sanot Mingi lingba ka jingkershan jong ka District Social Welfare Officer Jawai kalarake yak International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking halor kapang People First Stop Stigma and Discrimination Strengthen Prevention Hagani sngi laidon langru ka District Social Welfare Officer jong ka West Janti District ka kong Jason na bar ki samla puli jong ka college Haka jingalang la samru yaki kusnam shakinong jom haka jinga kop draw bat pinkun yaka jingalang daka bapuli yaka jing smai bala lam khamat daka kong sena to take a pledge CPC not mini mitap dari jing slow comment lamba jong gadi ka center lebih dan Breakthrough De-Addiction and Rehabilitation Center bat dari jinga trailang rengkat Bagi District Social Welfare Officer, Madam Jesna, nilaman pelong ni program hagani kapor. Ngisnu thu ni im hagani kisni jong ke jingale. Bat kathma kabagi way po way ukun samla ni hapan yele hagani jingim jongi. Udan way ru kraw om ni im hini kisni dong ni haban yele yegathma ga kham chirkhei ban yegathma ba dun gom ban yegathma ba ka ba ar ga la jia leni ban yegathma ba ka ba lai ga la ban jia ga no ko por namangi don hagani yegathma tung gi khun samla ban yele ha chituluk jong ga perthei persha yega bor jing tre kam jong du drops ubala punjab yego bon ba ki khun samla chinrang ba kentei Ubun ba kilong ying long sem. Kebalwan ra yegi jingjau mat. Yegi long ying long sem. Yegi shnong di thau. Bagi dap dari snow menen ni kapor. Kung ki khun samla pidon katni hagni kapor. Bagi shimbenta hagni ko program. Nagabenta banwan ra. Yego khubor. Shigi wepak yegi jing shirkhei yegi jingta. Jong kapor jong drugs. Kabo penjat. Bat kabo penpra. Yegi long ying long sem jogi hagini bisni. Ublay uai yo briu kamon lai lui banjir. Ban isya ni kata nadu kapor gini thau ju ito perthei. Abo bu yo briu haga kperiden uai yo kamon lai lui banjir. School TV drops man gagubi ni yo man ajo awak I program go care at the drugstore. So they only silent World War III. World War III one way to misal, one way to tang itu kerja. Advice mana Henry one way to ngir teman. Ko jar yang di drugs di control ini. Ni bahagia lihat di control ini. Yang macam itu ini. Memang dia lebih. Ini por tiwa pecah di menteri. Pada ini ni win without drugs. Nasiang ini topik kuman kuah jangai kuah ya perkat. Kamu sport person ni orang sibuk di jingla luti kamu tahu jingla ki dia mau lalu nakkin lalu kami di dalam kamu kandu hanya di sini di jingla ki. Henry ditipi sports man win sports itu jingla ki. Emi kita tahu lagi. Henry wo ko juga tahu ngam lagi. The unfair means through drugs. Yang as sport person ni, ijo yang bergerak intas, jo yang bergerak upaya ki kamu test juga di drugs mo, memang lesiam sandal bandi. Kalau jadi ngap sibun, yang di kau pandau, yang di sini dek, yang di mentah.
but only film to do view bakara ngale bakara imro ini nambah jing mat di cibum bakara Henry Tanji Nongki kami kena bimbang ki future leaders ki nong ilam yang balawai yang let it be job ini jingene nambah without drugs. Keren India keluarga ni nama layo ke guidelines ke berjerong bah matpen snow hagi program ibangi kondak. Tikembang kalau orang EP day ketiga ministry kepala order ini uniu benai Jun 2023 udah benai bela dedicate na kebenta kejimpen priang kumno benyada na kini ijendi buai iba pen snil kejai permiu joni na sok men ham ne kila keren kinong keren syapang ini ijendi bar kam tam sagawe ka ni ong teenage pregnancy nama kini kita gaya rengkat di kaniko government joni ke ministry kala ai ni bengen kondak na kakadau haulu benai nilale labor kini program nila don di marathon nam tami youth di barayam ni bah kala mare bah bakshirang kentai ni klub kata shu tami ke jawai nama hakan ni ke ministry kala include khamtam ya kakiat Tinilai iya nong kendong boni yang jeng tidak diperah. Nga hapo office jeng ni deal baka domestic violence. Ngiyo boni case. Kemudian day baka ni ka domestic violence. Kadin siya lebay hapo iya hasan. But majority lagi ni case day ka case balay badang makakyat kejumbuan. Kisah ni kejeng ya syok, kisah ni kejeng ya kanat, kejeng ya perah, kejeng ya pet. Kumta tartar. Kami ka Nasyamuk Bharat Abhiyan na po ka national level kalaburo daw taw headline ka ini ban batay ya kamta miki youth bakumba government ma habadon ma emergency papang ngidon kam kali phone yan no number ganyo very good ta hamni ko ladadon emergency kena semua kaum udon national toil free de-addiction helpline kelak buyota national toil free de-addiction helpline unambah snap 14446 tiga orang yang log yung new helpline number